sad da krenemo. Možda ovo izvući desno ruka nam. Lijevo isto. No da mene lijevo oko i drži s njim. Gdje se straši, uče. Ajde, onaj nosi ovaj drugu kaj. Nosimo dobro što? Alo, alo, pa. Ništa. Osmatri ono čuku gdje im je onaj brojing. Sad bi ga vidio onda. Evo ga nema. Čuje se malo pucnje odavde. Jer na onaj čak je viđeno svjetlo. Aha, I tu te gađaju onda. Evo. aha. Ona sa zidom. Sa zidom. Eno, može tu zadim ili to nobije. Stojiš ti trsivi, znaš. Sačekaj. Na lijevo. Evo, viš kako ti mi je fino. Da se to prenaloži. Ona lijevo, ja. Vidi se, vidi se. Vid mašine ljute. A vidiš, lože je sada vatru lijevo od onoga brda.